fitani asese ne din ene your friend say mechanic za na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe for any ashe for me ma obibia akwa baleba too much GH anything so munya ba muso for mercy ka na me den nsem ade tunu wo man mu ba be so mo netie for dani nia nsem a ebetutom na nka election ikwa awie de na nka Ghana for ye dani eni a che ye Xmas e ba che se be che se ni je bi be koso na so ase dani election nsem no bobo mu demonstration and dudu na guso choma dwen de fa na make sense ya branch a wono so de Ghana as say the ogini di ankasa na emre was static gini di emre ye honorable Kennedy Japan ye MP for Asin Central start expose bia na ekoso wo Ghana ha na obubo nkrofo din a ekoba say honorable eti so kan say enche bia ye fraud just one na wo frauding na obe expose won na eno ye abranti and din de Ibra 1 started in seven nenum nsem ene say dani da wo kaseti a honorable eni netie for ye kase so abranti isa den nsem foforo aba betuja na ne nsem a wo kan say ye honorable Kennedy Japan no mani nye na adwin so wotumi ama wo power ama wo di sika ma nkrofo wo esumu ase katahihye ne proye say wo mbra no mo be kana no ntum indirectly na wo no nya ade a hwe betumi aka na no atom na wo susu say honorable security bi wo ne nche sanse mri bi etwemu wo kopie mu wo honorable ni station na ni TV station that 2 na emre wo kopie mu wo ho no recording bi so na sa recording no mri pemu no Ibra 1 no or the recording no beba aba betu jane tiefo ni nsem na wadi tu jane ensi wa sa koso kensen bi na nsem a waka no ase honorable Kennedy Japan stupid fool chese ye papa no na adwen da wasa wonu susu se obetumi aye ne a opabia na tiefo me de nsem betu ja senya wosi eka no na otrufo beka se ne dance ni ewo abroche na so we dem dance ni no owo higher na tiefo say na wo kan nsem stupid fool. You think you can silence me by bribing some people to shut me up indirectly? I recorded you the day I came to your Net2 TV station. Your end has come. Etiefo brand yi kasa Ghana for some kasa say na wo kan nsem wo say honorable manifesto na wie ya na aba no nye safe baako mpesa se wo no o na recording say na me di kan edi etu dwa no na o kaso ka say honorable enam investigative journalist Ahmed Sule ni wo a wo ye nyina honorable ni mu bi esan say wo no na expose ani mu odi Ahmed pictures ebetu ni TV so expose no ma brand ka say oji ni wo ye a wato anana mo wa ense do na enam anu nti krabo no wa bo honorable atu wan kasa agese honorable de wan yi ne to ama ne to and dedi ama na wie ya ambasa nya wosi Canada na enye wo no Ibra 1 etiefo moma ye hwe nsem yi mu o free expose yi mre dana Ibra 1 wa sorry any attack pa na wo totoma ye honorable sa etiefo wo hwemu a bibi kwaso ana a chese embeto ja ama wono abonso enam attack bibiba Ibra 1 edemani ni na want to member out embe kan bibi ana won kasa brantie yikra water ne shimi image enti mi kosiu no ana Ghana for aye worry say wo munimu ni ayekoso ase omu hu hwe esa so mtutu say honorable senior brantie yi say ni din na no guso da ne da say honorable ne ku Ahmed Sule
we na nim say wone anas na na omu di omu juma as journalist da na no gusu say ye honorable neku na so honorable yi entimi nsi wa brantie yi wono nso a won ba mbeka hweye say bia ye abrantie yi wo boa na se nsem a woka no ye nokre na da ni da abrantie ya no si ne ho ama fa is suspicious na eti ho sha abrantie yi nso a se si a watu na ni tesi ya honorable Kennedy Japan ho na wo to ne ho na wo attack no na se si aso de abetu dwa se honorable ye stupid fool yi no so then I would dream fa won abrantie ni di kan then abrantie yi wo hu ama otimi bold enough etimi honorable bibi wasa video bi wo hosa na entumi beto dwa na Ghana for dream hu papa na tie for ni echi no mama yen show se Ghana ha ye koso entertain this kind of life se imbebru no ye impenifo na impenifo so be act anyhow ebeboa wo man yi o man yi wo da chen o man na na ye ko misusu se da bi o se sakra etumi ebemu se edi ni die ma omo ni die se won se impenifo no so no wo mutimi ma o mabra bo no ye crystal clear obi be ka se transparent emunda wo na kata hihye ne proye bi ewo mu no mu yi free mu a ye gidi se ye imbebru no entumi mama no enti aye impenifo ne sanetefo we there asem na se na sitie bia misusu se won so wo dwen sa wo adwenkyere na wo no ne a wo dwen wo no bo modi afato ye comment section wo efa emaye afen so se won subscribe ya ene bo ho modi ne tusa na mo se ne don le boy na aye di video live streaming discussion bia to mo no na won so won say to me akabi na we to me de wa adwenkyere atu ja se na dodo no ye ne da no na wo like share the promote channel way etiefo ye munua ba mesi ka on ne day me dey trending news yi ebesomo na aha ene me ba me kwana me di mo esi dasne ye besan ehia bi makra mo